Goko Neko Kikuyu podcast. Guys, Newton Karish takes an early read. Gomodo Mego the Maikarito. No really. Hete kanoeno ya kuria Bernard. So far, neotete kuona momerera ma polling station ikomi. So far, githurano giki ni very tight. Na Newton Karish atigete muthede na kura nini. Did murehere momerera ma polling station ikomi. Momerera maria Dynamo haho verified. Na momerera maya mara memerekio goko online. Medhuni la memerekia mweno oge na medhuni la memerekia na kimundu gwitwa Dennis Tubi mweno oge no amemerekia. Momerera maria Dynamo ni ma polling station ishi na bemwe Kanyarere polling station, St. Michael's Gasorere, Seikogo ward, kwena Mugwanjogu, kwena kedogo weto Bere Kiajogu, kwena Usambara, Kabogo, kwena Rwagere primary, kwena Gasorere primary. Na hena kuria deda koria aho todo mudu wetuo Dennis Tubi nienete results cia Kiajogu nake Medhu akayana results cia Mugwanjogu. Gushiria ni polling station igire tofauti. Deda tuthie na inywe one by one. Kanyarere polling station eno irekereria kana yarekererio ni Dennis Itumbi. Rio muthede kura ithano, Kariz kura 12. Kwena St. Michael's Gasorere, Newton Karish kura 72, Rio muthede kura 29. Netuthie cia Kogo ward eno irekererio ni Senator Medhu, Newton Karish kura 34 na niyo kuona mundu gwitwo Rio muthede kura 26. Netuthie Mugwanjogu primary niyo kuona Newton Karish 86 votes, Rio muthede 62. Niona githurano giki maratwarana kwao in some parts. Na kituthie mwena wa mbere Kiajogu polling station muthede 28, Newton Karish 54 na shirekerio ni Dennis Itumbi. Tuthie mwena wa Usambara polling station guko ni kuo dona agani kwa stronghold ya muthede, Rio muthede kura 160, Karish 26. Kiambu kana Kambu polling station Rio muthede 100, Karish 47. Kwena Rwagere primary school Karish 148 enorekerio ni Medhu muthede 31. Kwena Gasorere primary school Newton Karish 72, Rio muthede 29. Na oroho kwena elekwege Siakago polling station Rio muthede Chicago polling station Newton Karish igana la 116 na mudu gwitwo muthede 154. Na woka gwitwo to vote Newton Karish ni atongoretie ena 667 na muthede agashoka ena 624. Githurano giki uria kironania andu ayeri matiratigana na kuraihu na ungirora ni maratwarana haha kwa haha. No riri ishi ni ward ikomi na gushiria kuria kwena ward nyingi muno. Githurano kimuthi ne kiuma na maundu maingi muno, but all in all I wish Newton Karish all the best na niguka ngimuheaga updates cia uria kurathi na mbere, but so far so good todo Newton Karish ni atongoretie na 667 na muthede ena 624. Koguo ukona tiriri andu eri matitiganite, gap iyo nini muno na gap ino tutiramenya uria eguthi ikarite, but I will keep updating you ladies and gentlemen gina tumenye mushidino uroko gukesha haho by the end of it all. No gina demwire mushidi no ithurano cio muthi kuria mwena wa mbere north nikuma na maundu maingi mekikire. Kwena gari cigatithirio witwika atiriri ni ciuma na ballot papers, already marked ballot papers. Muthenya wira Rigathi wa Gachagua niraugire kuria mbere north kwena maratathi marked 15,000 already mararikwo
no horo yu ni uranirwo muthenya wa ira na muthenya wa umuthi ni tuona mundu ugwitwo Justin Bidan Muturi niuma hash muno ndekwendaga undu angiona ati githurano giki gia kuria mbere North no kiyu ndagika onemwe. He was very harsh. Nitoni yakigatithia MCA fulani wa UDA, nitoni yakigatithia kamundu kangi hau uguo itoini gaku. Nituona umuthi mundu gwitwo CS Roko egatithio na CS Roko akigatithio kuratuika tiriri muma hamwe na Karinda. Nituona andu akuria mbere North by the end of it all mekugaga one term but like twete tuone uria wikara so far gap iyo tinene gap ino anything can happen umwathi iguru kana uyo ngiokyo but I just wish Karish all the best but so far kure shikede ya goikyo so far so good yeterere nyende mujire thenie wa conversation ladies and gentlemen inywe ohoro wa kure shishia kure mwena wa mbere North muthenya umuthi mushonire atia muonire wikarite atia murionaje uko mbere North was it good kijuge mwena wa United Opposition nimefagire wega pio no mwena uyu ungi warije mwena urafagite maundu mao ni mahurire ruthingo na njira nene. Remember ona kuri shishiwano ro mundu gwitwo ri muthende besha ni cititwo na njira nene muno na andu aya ngi mavotete maybe gitumi kiao gia kura kuna na mwena ucio it's because wa besha iria marahiro andu makome manipulated na bia and it's so unfortunate ukora andu manipulated na besha na nitunite shiko nyingi cigekika to guku tu Malava andu makamanipulated na bia andu makaheo bia egetha mavotire candidate wa mwena uyu ungi tondu omena bia na ni bia cia muingi cirakihuthika by the way andu magako makigurwo egetha mavotire candidate fulani but let's wait and see by the end of it all neto kumenya Bevo na Mbichi neto kuona tiriri kana andu mararire bia na maramua no andu a kuria mbere magi akwe Karishma no matugoithi na njira nene muno no matuconorithie na njira nene muno but I just wish Karish will win because if Karish wins Mount Kenya siasa nishigocajia na njira nene muno Karish ashida politics nishigocajia na njira nene muno still nego thina mbere ngimanyithagia ohoro wa kuria mwena wa Malava uria kora thina mbere Kaspo Magarini kogwothe nego ngimanyithagia uria maundu marathie maikarite guys woko ni Quick Podcast moni manyunariko inyumaratia na munegetikene muno mu subscribe thini wa channel ino ya Quick Podcast guku ngoda mahera mundu mothe maria maria thank you god bless you guys it is what it is kwani iko nini